Ovo kad kažeš za Ivanku, ona je dobra s djecom. Kako sebe vidiš kao oca? Pa super, ja sam isto super s djecom. Ja pričam priče, ja sam ispričao jedno, ne znam koliko, jedno 3 setak priča u jedno 2 sata. Ja sam snimio pa sam to objavio jedan dio na YouTube-u. I sad sam ostao pa ćemo i ovaj drugi objaviti. Ali ne, naša mala je, ona je uvijek prije spavanja, od uvijek, od rođenja, njoj se čitaju priče prije spavanja. Ja sam, Ivanka uvijek čita priče, a ja uvijek izmišljam. I onda kad Ivanka priča priče, to su, a kad ona, a sad će tata pričati one neke lude priče. Tata priča lude priče. Lude priče i tako sam ja snimio tih svojih 30 priča za sad. A koje je do sad neko najčudnije ili najteže pitanje na koje si mora odgovoriti da je upućeno od djeteta? Šta je to duša? To je već krenulo. Ja imam dušu i nacrtala je svoju dušu. Aha, krasno. Ja sam rekao, to najvrijednije što ima, to mora čuvati da sve, ništa nije važno koliko je to. Je li lijepa ta duša koju je nacrtala? Pa interesantna je, mislim, prekrasna jer je to napravila, nacrtala je, to je njena duša, mora biti najljepša, po i svačije, Dobro, znači snašao si se s tim odgovorom. Ne, jako mi je to bilo drago što me to pita. Obično djeca... Pričali smo dosta o tom. Roditelji zastrašuju s nekim, ili tim varijantama pitanja ili ovim nekim spolno-seksualnim, pa se roditelji hvataju za glave, ali ovo s dušom, čini se krasno. Pa dobro, doći i to vrijeme kad će pitati, ja se nadam da će pitati te seksualna pitanja. Mislim, mnogi naši frendovi koji imaju stari, dosta su otvoreni djeca oko tih pitanja, što je u stvari lijepo, zato jer znači da imaju povjerenje u svoje roditelje. I ja bih volio da ta povjerenje ostane i da mogu naravno o svemu pričati. Jer najgore kad se dijete zatvori i kad počne nešto tajiti i ne znaš šta se onda s njim dešava. Kako živiš, s kim se družiš, šta se dešava. A nije to baš jednostavno. Ako ti sve kaže, mislim to najbolje. Znači to povjerenje treba pokušati očuvati.